mugaragaro igihugu cy'Ubufaransa cyogosha abagore bagera ku 20 kibaziza kuryamana n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibyabaye inyuma byari biteye ubwoba cyane. Urakaza neza muri Top Africa News Media. Hano duhishura amabanga atandukanye, ducukumbura inyandiko zahishwe, kandi ntago tuvuga ibisanzwe. Wibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubana natwe. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ku mugaragaro igihugu cy'Ubufaransa cyogosha imitwe y'abagore bagera ku 20 kibaziza kuryamana n'abasirikare b'Abadage. Icyo gihe babashoye mu mihanda, barakubitwa, barasebywa, barakwenwa, karahava. Mu gihe abacuruzi b'Abafaransa n'abanyepolitike bagurishaga intwaro abanazi bari biyicariye basangira n'imiryango yabo, nawe wemerewe kubavuga. Ubu ni bumwe mu bugome ndengakamere bwakozwe butajya buvugwa. Hagati y'igihumbi 1944 n'igihumbi 1945, Ubufaransa bwabaye ikirumira habiri, bukorana n'abanazi mu ibanga rikomeye cyane bubagurisha intwaro. Hagati y'iyo myaka kandi ni nabwo abagore bashinjwaga kugirana umubano n'abasirikare b'Abadage, bajugunywaga mu mihanda bakicwa urw'agashinyaguro. Imitwe yabo bose yarogoshwe, abantu bagenda babakandagira babahunyora. Abagore rero bagera ku 20 barenganyijwe mu buryo bukurikira. Bamwe muri aba bagore bari baragiranye umubano n'abasirikare b'Abadage. Abandi bakoraga mu makafe ndetse n'utubari twakoreshwaga n'Abadage, cyangwa bakaba barashinjwe n'abaturanyi babo, bigatuma nabo bajya muri uno mubare. Icyo gihe nta kuburana kwari guhari, nta n'ibimenyetso byari bikenewe. Mu Bufaransa hari urugomo ndetse n'akarengane gateye ubwoba. Babazengurukije mu mihanda babakubita, ubonye icyo yabatera cyose akaba yagikora. Iki gihe Ubufaransa bwagombaga kubatanga nk'igitambo. Bamwe bambitswe ubusa ku mugaragaro, barakubitwa, bazengurutswe imihanda yose, abantu babaseka. Ku rundi ruhande niko abacuruzi b'abanyenganda bakomeye bari barungukiye muri iyi ntambara amafaranga menshi binyuze mu kugurisha ibitwaro n'Abadage, ntawe wabavugaga. Amasosiyete akomeye mu Bufaransa yagurishije ibifara abanazi, abagurisha ibimodoka, andi abagurisha amapine n'ibindi bikoresho byose Ubudage bwari bukeneye mu ntambara. Amasosiyete y'Ubufaransa yinjirije amamiliyoni menshi muri ibi bikorwa byo kugurisha ibitwaro, amwe muri yazwi ni nka Renault ndetse na Michelin. Nyuma y'intambara rero aya masosiyete yagumanye ubutunzi bwayo, akomeza gukora nawe uyavogera. Ukuri kwabyo kwaragaragaraga. Guhana bihanukiriye abagore b'inzirakarengane mu ruhame, ariko harindwa abagabo b'ibikomerezwa mu ibanga. Icyo gihe kurenganya abagore byari byoroshye cyane kuko batari kwirwanaho. Kubarenganya kandi rero byatumye Ubufaransa bwitwara nk'aho buri gutanga ubutabera ku bugambanyi, mu gihe mu by'ukuri abagambanyi ba nyabo bari barinzwe, nawe batunga urutoki, nawe wemerewe kubavuga. Bamwe muri aba bagore bari baragiranye umubano n'abasirikare b'Abadage, ariko bo bari barabashije kurokoka intambara. Ubufaransa bwari bumaze kwigarurirwa, ibyo kurya byari bike. Abagore bamwe na bamwe bari bafite abana bo kwitaho ndetse no kugaburira. Ubuzima bwari bukomeye. Byari nyuma y'intambara. Nyuma yo kwibohora ingoyi ya Hitler n'abanazi, Ubufaransa bwari bukeneye igitambo kitabavunnye kandi giciriritse cyo kugaragaza ko ari ubutabera. Niko kwahuka muri aba bagore rero.
byari byoroshye kurenganya abagore kuruta kwemera ko igihugu cy'Ubufaransa cyafashije abanazi ndetse n'Ubudage mu buryo bw'ibanga. Uku kurenganya aba bagore rero kwaba kwarabaye nk'ishusho yo kwerekana ko hari ubutabera, nyamara hari akarengane gakabije. Bwa mbere wabaga ufite imbaraga niwe wategekaga, ariko uyu munsi si turimo ufite amafaranga niwe utegeka, kandi ntabwo avugwa nta n'umuvogera. Waba ufite ubwenge, ufite ubwiza, nta kintu bikimaze. Icya mbere ni uko wubatse umufuka. Muri iyi nyanja nini rero twogamo, ntabwo aba bakire bari gushinjwa kuko bari bafite amafaranga, bafite n'imbaraga. Niyo mpamvu hatanzwe igitambo cy'abagore kugira ngo gisibanganye ibimenyetso, hagaragara ubutabera, nyamara inyuma yabwo hari ubugambanyi butavugwa. Dore uko uyu mukino mubi wari uteye. Ubufaransa bwogosha abagore bubakorera ubugome, mu gihe abacuruzi bakomeye n'abanyapolitike bagurishije abanazi ibitwaro bari bigaramiye mu butunzi bwabo. Abarokotse barahanwe, abagambanye bararindwa. Inyuma ya buri cyiza ubona haba hari ubugambanyi cyangwa hari ibibi biteye ubwoba. Niyo mpamvu muri ino si ikinyoma gishyirwa imbere, ariko ukuri ugapfukiranywa. Ni byinshi cyane bihishwe, inkuru nyinshi cyane utabwiwe ugiye gukomeza kubwirwa hano kuri Top African News Media. Uzajya ukomeza kubana natwe.